Ghana Survivors Network we ekuo na ekuo no ne bota ye nyina na se wo mo asabio manfo bi ekekere wo mo de wo ko kwasum na se wo de wo mo ye adwuma ya waji hu sika gu wo mo botomu no mpanimfo atumi am ani ayede a waji wo mo na se survivors no eno no na emu mpanimfo kire mo akwahia se waka wano mato wa che sisi be de wo so mo manfo hu ne se o manfo bi ti o mamu abota ye nyina na se wo kekere manfo e de wo mo kwa amahodo so kodi dwa bi wo kra na se wo mo akoma nhyada empene so na so mo abai de e wo so mo kama manfo hu ne se wonam a hwe hu ye na afencheche se fata no wo mo echeche no nti wo mo apako no ho entomase. The courageous crew ekuo bi a ehye Ghana Survivors Network ase na survivors dunson ene kan won hu bo mu a wonom eda GSN edi ewo senya breku ewo ewutu senya mensini ni mu infimfini mantem mu. International Justice Mission IGM ekuo bi a ensha abayase United Way Ghana ene ewutu senya Department of Social Welfare ene kan won hu bo mu a wodi se adwumai itia na eda so ending human trafficking survivors leading movements. Anita Budu penyin kwankyerefo a woda IGM ano ewo West Africa na bra wonom eda adwuma na die no ensem sei ene wodi tudwa enkola omakọ through sanyema we mus ye from survivors. Actually omo to me ka enyama omo go through omo to me boabo omo ho na omo kasatre communities omo kasatre churches na ye nia ye bomu na ye hu sane ye befa so na ya boa sankola we into United Way omo ye partners na ye ne mo abomu ejuma we nipa ba konye yenim se partnership important pa ana eboa pa nti ene ye ne omo join na ye beboa survivors see no omo raise your voice omo amplify your voice for issues we ho. Felix Kasee Eduapia Executive Director Emma United Way Ghana ono so kire botaye nti a wonom ene IGM aka won ho abomu a wo di sa adwumai yenso de yetimi de be ayede beboa IGM ne se won rescue won wakofa won afi nsuno so asande won bahanom no ye beboa ne ya resettle won nti ye wo yen economic empowerment program na ye kan se ye di kan ye ba akonom ye be bisa won a wodwan ba no eden na mo betumi den djuma deep potin when ni je ho obese bo pese wo ye na yen yamonsa vocational training ye wi ayamo entrepreneurship training marketing training and financial literacy ni ade amon agina na when ye bibia potokasa obekase advocates why advocates senior be you be si usa kwan no